سم ياحي او شروع بكاري سياسيا ها الاستوديو ميفاني منه بريس هيثم هم بخير بي خير بس كاكا هالبطه هم بحثي هاتنا هات برلمانتار عراقي بكين جبو سليماني اف برلمانتار بريا كان دي جروب اي بي كنابون للديجي هون ديبون كو ياساي سراسكن ياساي بوجه دبرجان دي هرما كردستان البرلمان العراقي بتدر باسكرين هر ياساي جبو هرما كردستان البرجان دي دبا ابد ديجي ياساي بون باكو بنمونه يوسف كيلابي هاتنت خيفتا سليمانيه دا فربيسكي تيم صاحب وفي خلقي دات رجن باواش اخوات كان يعني تو في بيامي تشاد بيني قالوا ددمه كده روشا عراقي نافاراستو باشوري عراقي روشا كي قال لك خرابه بيكاري هي نداري هي قندلي بملياران دولاران بهدر شنو يعني الوير جنة بيت ولا تمجي هري ما ماجي بفياي تعاملت كده تو في روشا تشاد نعم في البداية تحية اسمك إذا سلاف جبوتا وجهامو تماشاواني كردستان 24 از خوازم بجم پیوسته اوی کو داخوازا وان کریه بین سزادان براستیج بو سلیمانی اوی کو سلیمانی نها هنه دخوازن دنابرا هولیر و سلیمانی ده جدا بکن اف جینش برجواندی انا براستی ام البرلمان و ملسر بودجه جی ام دنگدانی بکت شتی کو گریدای پکاده کرد و اگر یوسف الکلابی به مصطفى سند به اوانا دخوازن آلوزی چه براستی آلوزی جی آلوزی جی نبره یکی پارتی ده جدابونه چه دیکن نه برجواندی عراق ده نه حکومت عراق ده ام دخوازه سرک وزیر عراق کا سرک پارلمان کانی آلین دادوری یعنی آسادانین چلو چاوام دهلن کو اف پارلمانتر ور نوا خوپشاندانان ده پشتوانی خوپشاندانان دگل دجی حکومت هرما کردستانی اویان نش برجواندی عراقی دو پیش روزی ده براستیجی پیش روزی ده جی لپارلمان اویان ند برجواندی هم آلیان ده. البته ماموستا پیگه که گله که گرینگ هیا پشتی ماموستا اولی ماموستا اگر ماموستا نبان اصلا من فیری ندبوین ماموستا میت پرورده کری ماموستا پیگه و مقامه که گله که پیروز هید ناف جواکی دا طایبتی جی لکردستانی يعني استقلال كرنا روشا ماموستان قالوا كي سدمه كوموچه مچخورين هرما كردستان هيد كي سدمه كنا هلا نفط هرما كردستان راجرت انا هيلي بچيتا بازار جهاني اماده بيتري 20 مليار دولار زرار بك لهرما كردستان دروشا كي ابوريا خراب دبه ايا هرما كردستان بويا ان او الي بنا كنا باوي كده تعاملت نعم هناك جهات هن آلي هنا لبغداد هنا وهناك آلي هنا كو لسليمانية نجيب راسي أنا بخوجي بشتوانية وأراسي دكان جبوكو موچه خور الهرم كردستان ببرين وفي الشارع هاولير بكن أراسي أوان أوكو سر سياسة دبلوماسي ني مشاندن ودماغ المالك يامي بيجن أبنا كوكين مزن ناكون اللي دماغ وعبادي هات حطاكو نهاجي براستي ام ما هيفيد كرو يانجي باوريا ما او بوكو محمد شيع السوداني بيونيين باش لقى هرما كردستاني هبه نابر رزقين خلق هرما كردستاني بيقود كرم براستي افانا ان توكل كردي لنافا عراقينا بيوس ناك يانجي تشي نابكو افرسقين ما بيقود كرن راسا ناكوكي براي هكارن او ناكوكي دنابر علي سياسي ده چه نابه کو فرمان بر ببن باجوان نکو کیام بدن وقت دوی هرما کردستان فرمان برین وکو پارزگاه دین عراق مچه خور بگرم برس هیتم او کو جه سرنجه د چارچوبه و خیفت دا کو ماموستان بخو ودایا و که ما فکوانه گرف گرتنه لی استقلال روشته تکرن د سوشال میدیا د مروفن عجیب و غریب درد کبن هند برپسن گروپن چکدارن در و یاسای عراق درد کبن کو اف گروپن چکدار بگمان نونره نوع چند کند چارچوبه و خیبت دام تو نبینی اول چارچوبه وانگوارتنین کل دوره هنب تایبتی کو عراق جی معرضه بو وانگوارتنان او هاتنا تحریز راوشه که بی آوایدی کن لن نرى كرديا واحدا قد كردكي ما نديد خبشاندان تشرين ده بشدار بنجبركو كرد تيجهشتنا وان هبه
تفلي بخوبشاندان عربي نبون براستي چاوا تو دهله کود دستوردان دناوا خوبشاندان کرد دام بک جبو چه جبو آلوزیان دنابره کیتو پارتی ده چه بک اجماع فهمه کو ام سکاله دیجی واد لیاسای گور اسای تومار بک تو فرمانبره کی عراقیات لناوا دستگاه که اساییه همو جهاجی ناخوازه کو اون اف کریانه وقبولنا که جماوری وشی قبولنا که اون چاوا تو خلق بصره و عماره و ناصریه او تو سرکرده کی فاصله کی چکدار تو تکف ناف خیبته که خوبشان داره سلیمانیه تو شد خوازه فتنه که لناوا عراقی چه بکدنا برا حرم کردستانی دنا برا یک پیک هاته ده در انجام جی زرار دبینه او پیوسته لی پرسیل گلوی بکرن ام دا خوازه پیش روز ما بس طبعا آليان شيء ما بس طبعا برلمانتاران شيء قالوا فعلا عراقي باشور عراقي نفراسة عراقي جنته خلك جانك هاي لايف دادجي يعني جندالينينا يعني سيستمك قالك بيشكتي هي دا بهن لهرما كردستان يجي ادي دا خازات تشتين باش بكن اتحدى اي واحد از تحدادكم تكسلي افكساني قوم بحث كرن كو از وارد بجم جروبا آلوز بونه چه دكن از كانوا ببلان سرسري عراقي براسم تحداي الوادكم اگر تشتكي بك خوبشاندانكي لپاريزگاه خوب كانوا جبو كو خدمت گزاري باشه ولا واحد من المواطنين تكس جوان تكس القلوان رناوست وين تجيوان راوستن وخيفة توانجي بشوتين الوان باريزگاهان اف وكردستان باريزگاهن باشور عراقي همو نخدمت گزاري نخوش خانه نزانگاهن باشنه نجاده باشنه دما بحثا كردستاني تكونوا هرما كردستاني تكم اجوارد بجم جدف هرما كردستاني بردن اف هرما كردستاني جوان وان آوا كريا دبلوماسينا براستي كاركي باش دروجي كرنا وتشكريا قالوا جبو باريزگاه خو سماوا ديماوية هموش دقرين براستي دقرين از زيقار هر تشتقدينينا برك لزيقار نينا براستي بصرة نها بشكي بصرة لباريزگاه دي تشتقلينينا از هيوي دكم كو هرما كردستاني بچن لويدة تماشكن بچه لناوا ما باريزگانا هيا ويدا مي باشا خوبشاندان تشرينان ين 2019 بصدان مروف هاد ناكوشتن قالوا او هنگل كيف ابون بو خلق كشت در انجام كشتناوي خلق در انجام هر بجاردن برف كيف شو دا بين لهرما كردستاني تحريزا خلق بكن راج بي اواي بيت في تشرين عندما خوبشاندان تشرين اللي دمجوا خلق دركات اف خوبشاندان براستي قالكي اشتيانا بو خلق عراقي دركات اللي دمجوا ديتن كوماترسي للسر بوستي واني سياسي هاي وبازرغانيا وان هاي او چکرن همو آلین شیطانی لویده چه ین نافخوی یا جی درکی تو خوزانه درکی او جیران میز بحث ناکن بکین اوانا همو جویان حتاکو جبوکو افخو پیشاندان جدا بکن واتدی بچ خاص خلق کشتن جبرکو او ناهلن کو کس نزیکی وان ببه جبرکو کرسی الجموع گلکی بوهای براس و باب بکشن و برا بکشن یا گرنگ او گل سر کرسی خوب بینم براستی از دو بیشم پیش روزی ده براستی و گل اکی زراری ببینه سمعت آوان نما داوی آوان جیو نامینه از دو باوریه دم کو بریار نو وش امریکا در كواتا او بریار داوی آوان بینه پیشات نو هنا پشتی شر غزه پشتی گواردنن دراماتیکی کل دبره چه بونه بحث عراقی تکنن و عراقی جی گواردنن بنگهین چه ببین كواتا لوازبونا برای ولاتك اقلیمی کو هجمونایل سر عراق زور بويه والقالب دانا فان جروبين تشكدارن ولائي كو ترامب دبا سياستك تنتر لهم باروان هبا وهماين جوهارتنا عراقي سيستموية سياسي حتى مالكي كو جلك جران بحثي بيك ديكا مازنا بربسندن بحثي بيك ديكا تنابيني افا حاول دانا كفان اريانا داخل كيب تشتين ديفا مشغول بكن او الراستاقينا او كو دير روبدا جبيرا خل كيبان
نعم بله افغو هارتنين فيداوي غزة والدبري هاموجي كان بيجم باندور لسر عراقي كريا لي وكو حكومة عراقي حطانها توبين غافين اريني لقال امريكا ناوي دياج تركيا وهن ولا تندن جبركو براستي حكومة ما عراقي رجيك باشياف ميليشيات تدهن براستي اف ميليشيات وكزنو آلية سياسية وآلية سربازية آلية سربازية وانا باندورا بيتر هي او قفان دخو او درافينا براسي بريار الحكومة ديجي قبولنا كبراستي لديجي حكومة عراقية براس حكومة عراقية دبكو سياسة ويها بدبلوماسية ليه استحداي ديكم محمد شياع السوداني دركبه بحثو كيكو حشد شعبي وافصلين جقدار جكي خو رادس بك فشار للسربي هنا براسي سر محمد شياع السادي ترامب وفانكو هرتنا اجوارد بيجم ترامب اتيه او كوناترس او رزيل نگرا بخابن از بيجم اگر بيوندي و بوسا بمينا كو اوا 20 سال بردوامن و از كارم بيجم سيستم او هموجي به حلوشاندن وكو ديت بكو يكش اندام كونغرس جولسون جوتكو الجل وزير درفيه امريكا داخوازه كفرمي مذكرنا جبوكو فاطميون وزينبيون نجباء وبدر وتفقرة افانا هموجي ودر تكفن ليستا تروري ده ويورن سزادان ودمك دستي شاكريش بدوان حتى كوتشكي خوا شكرا جزيلا بريس هيثم مياحي شروع كاري سياسي الاستوديو. شكرا لك. شكرا استاذ.